Si mo ha? Felicidad Manos? Oh, gipa-deliver din ma'am nga washing machine. Wait, what? Washing machine ma'am, ikaw man ang mag-receive banigod? May washing machine. Nalagi din ma'am. Panasonic ang brand. Ha? Imo ani, ikaw nag-order ni ma'am? Dire lang gikuan sa Imcourt? Wala ko kabalo. Wala ka balo ani? Kung na diya sa sulod ma'am? Nasa sulod. Yung apo ang nagkuhan ni. Apo ni mo nag-order? Siguro? Siyang Isa may pangalan ang nag-order. Ang nakabutan na Felicidad Manos. Nag-address diri San Francisco, Padillo Street, Pugon, Digo City. So ikaw ni ma'am. Ikaw si ma'am ano? Nadiya sa likod ma'am, pwede na mo ma-check. Surprise! Happy birthday! Maligayang bating sa iyong kaarawan. Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Maligayang bating sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Hari nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka kanya ng maraming kaarawan. Happy birthday! Nakisa may padala ni ma'am. Kasi naghata ka ni. So kantasan na to si ma'am og happy birthday. Nganta sa ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Blow the candle, ma'am. Okay, happy birthday. Ma'am, na sila yung message, ma'am. Ano lang siya, ma'am? Dear Mama Din, happiest birthday, Mama Din. Wishing you good health, always, long life, and joyful years to come. God bless you always. We love you. So, mo to yung message sa naghatag, ma'am. Nakay birthday wish kay ma'am? secret lang. Secret lang. Mas may na madungog yun niya karon. Secret lang. Secret lang yun. Sa birthday wish ni mo sa mong mother. Good health lang. Good health always. We love you. Okay. Kayo sa gideliver. Dali na. Nay, greet niyo si Lola ninyo. Alam mo. Sige, dungan mo. I-greet niyo si Lola. Happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday, Mama. Happy birthday mo din. So, ikaw ma'am, sa maingon mo sa mga anak kanila nagpa-surprise. Daghang salamat sa imong gi-surprise ko ni anak. Diana mo. Diana. Wala wala pa yung Asa man eh? Apo pod? Oh, sige, ikaw langga sa birthday wish nimo si mong wala. Sige na. Alis na ako na magdugay ka na usa na dagan lesson sa hangin ng buhay. Kaya butas ba yan ang buhay?
Oo lang. Okay. Love ka na lang kasi mga So, ikaw ma'am, ano to message mo sila ha? Ayan. Daghang kayong salamat sa mga anak. Ay, guys, naklama. Daot pa unta, tagaan. Taas nga kinabuhi. Nga to lang? Okay, happy birthday!